kada gledamo ovu situaciju, cijelu situaciju vezanu za Europu, vezanu za sve ovo što se dešava, zaista gledamo kako to sve klizi neću kažem nepovrat, ali klizi negde u neki ponor, deluje da u jednom trenutku zaista neko mogu da kaže, u redu, sad dosta, stajemo ovde, nećemo više da pravimo te odlučne korake u provaliju, staćemo, međutim to se ne dešava. I to se neće desiti. Pa, To se neće desiti u skorije vrijeme. Evropa je ušla u jedan začarani krug samodestrukcije i osnovni instrument te samodestrukcije je Evropska unija. I vremenom došlo je do selekcije kadrova, da kažem, i mi sada imamo situaciju da su evropske zemlje predvođene ljudima malih sposobnosti i ljudima koji su tuđi klijenti. Oni jesu izabrani na izborima, ali oni ne predstavljaju svoj narod. Oni su klijenti nekog drugog, a taj drugi je onaj koji drži Europu pod okupacijom od 1945. godine. To je Amerika. I američki centri moći, finansijski i poslovni. Vremenom Amerika je pod izgovorom reformi nametnula cijeloj Europi jedan model društva koji je nosilac te destrukcije. Taj model je doveo do toga, kako bih rekao, zaduživanja, do smanjenja prihoda države, a država mora da ispunjava svoje obaveze i sve su evropske države užasno zadužene. I dugovi su osnovni instrument te samodestrukcije. Najdrastičniji primjer je Italija. To je zemlja koja je u bankrotu, koja ima 63 milijuna stanovnika, koja od 2006. godine nema privredni rast, a dužna je 140% svog društvenog proizvoda, a na kamate za svoje dugove izdvaja 24%, četvrtinu svog društvenog proizvoda. Ona nema nikakav razvoj. To je simbol tog modela društva. A istovremeno, privatni kapital, znači lično ljudi u Italiji su bogatiji nego prosječan Njemac. Kako je to moguće da imate bogate ljude u jednoj zemlji koja je bankrotirala? Znači model društva, to je to što je Amerika dovela. Prema tome, u takvom ambijentu mnogi ljudi u Europi su toga svjesni, naravno, pokušavaju, barem javno nešto, ali budu učetkani vrlo brzo. Sovjetski savez je kulturno-umjetničko društvo za kontrolu koja sad postoji u Europi, preko Evropske unije. A niko ne odgovara. Zašto? Zato što se svi kriju za Brisela. Kao Brisel je to rekao. a to ne može AfD ili Marine Le Pen ili neko tako da promeni tu situaciju? Pa vidimo da je Marine Le Pen je probala, ali nije uspjela. Ovaj AfD su htjeli da ubiju ovoga lidera. Srećom je ostao živ, inače taj otrov koji je ubačen s tom iglom ubija. Velika je bitka. Njegova zamjenica isti dan imala atentat je bio na njega. Da. Prema tome to nema milosti. To je jednostavno tako. Prema tome, ja, imajući moje lično iskustvo života u Europi, ne vidim ama baš nikoga ko bi u ovom periodu mogao da iskorači. Ja lično mislim da bi iskorak mogao da dođe samo kad bude neka globalna kataklizma. Zapad se neće izvući iz tog začaranog kruga destrukcije bez nekog velikog globalnog sukoba. Da, ali